muraho neza, ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'amafaranga, umutuzo, amahoro bibasesekareho mwese. Murakaza neza muri iki kiganiro cy'urutonde rwasohotse muri 2025 rw'abahanzi batandatu bagezweho hano mu Rwanda. Tudatinze rero, niba uri mushyashya kuri uyu murongo wa YouTube, making sure ko wakoze subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo tugende tubana. Ku rutonde rw'abahanzi turahera ku mwanya wa gatandatu, turahasanga umuhanzi Chris Easy. Hi, nitwa Chris Easy, amazina ye nyakuri ni Rukundo Christian Sengimana. Akaba yaravutse ku itariki 27 Gashyantare 2001, avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Atangira umuziki yawutangiriye hano n'ubundi mu Rwanda. Yatangiye umuziki akiri muto, aho yagaragaye impano ye agitangira aririmba inyanda ya hip hop. Mu ntangiriro z'umwuga we yakoze indirimbo zitandukanye zatumye amenyekana mu ruhando rw'umuziki nyarwanda. Indirimbo zakunzwe mu bihangano bye harimo Inana. Iyi ndirimbo yatumye amenyekana cyane mu Rwanda no mu karere, ikaba yarakunzwe n'abatari bake. Amashu nayo ni indirimbo yakunzwe cyane, Sekoma ndetse n'izindi. Imikoranire na management, Chris Easy akorana na Giti Business Group iyobowe na Junior Giti nk'umujyanama we. Iyi management yagiye imufasha mu iterambere ry'umuziki we no kumenyekanisha ibihangano bye. Ibindi bikorwa, Chris Easy ni umwanditsi w'indirimbo, umuyobozi wa video ndetse akaba ari rwiyemezamirimo. Yashinze ibigo birimo Ewana na Easy Films, bikaba byibanda ku iterambere ry'umuziki no gutunganya amashusho. Ari we utunganya amashusho ya Vestine na Trocas ndetse n'abandi. Mu rugendo rwe rw'umuziki, Chris Easy yagiye yegukana ibihembo bitandukanye byerekeye ko ari umwe mu bahanzi bafite impano n'ubushobozi mu Rwanda. Chris Easy ni umwe mu bahanzi b'ibyitegererezo mu Rwanda, akaba yaragaragaje ko afite impano idasanzwe mu muziki no mu bindi bikorwa bifitanye isano nawo. Akomeje kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki nyarwanda no gukundisha abantu ibihangano by'iwabo. Tudatinze, reka tujye ku mwanya wa gatanu. Turasanga Juno Kizigenza. Juno Kizigenza, amazina yakuri babita Mujyanama Junior, ariko azwi ku izina rya Juno Kizigenza. Yavukiye i Kigali mu mwaka wa 2001. Yatangiye umuziki mu 2020, ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Kizigenza, yamuhesheje kumenyekana mu ruhando rw'umuziki nyarwanda. Muri 2021 yasohoye indirimbo Nazubaye, yakunzwe cyane mu Rwanda. Muri 2022 uyu muhanzi Juno Kizigenza yasohoye indirimbo Please Me, yakunzwe cyane n'abakunzi b'umuziki. Kugeza muri 2023 yari afite abamukurikira barenga 272,000 kuri YouTube, bikamugira umwe mu bahanzi bakiri bato bakunzwe cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa kane turasanga Israel Mbonyi. Israel Mbonyi, amazina ye nyakuri bamwita Israel Mbonyi Cyambu, uzwi ku izina rya Israel Mbonyi. Yavukiye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1992, ariko akurira mu Rwanda. Yatangiye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri 2014. Ashyira hanze album ye ya mbere yise Number 1, ikubiyemo indirimbo zakunzwe nka Number 1 na Yankuyeho Urubanza. Muri 2017 yasohoye album ye ya kabiri yise Intashyo, ikubiyemo indirimbo nka Hari Ubuzima, Ndanyuzwe. Kugeza ubu yari afite abamukurikira barenga 617,000 kuri YouTube, bikamugira umwe mu bahanzi ba gospel bakunze cyane mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa gatatu turasanga The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, uzwi ku izina rya The Ben. Yavukiye Kampala muri Uganda mu mwaka w'1946, ariko akurira mu Rwanda. Yatangiye umuziki muri 2008, ashyira hanze album ye ya mbere yise Amahirwe ya Mbere, ikubiyemo indirimbo zakunzwe nk'Amaso ku Maso, Uzabuza n'izindi. Mu mwaka w'2010 yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza umuziki we. Muri 2016 umuhanzi The Ben yasohoye indirimbo Habibi, yakunzwe n'abatari bake mu Rwanda no mu karere. Indirimbo ze nka Vazi na Fine Girl zakomeje gukundwa kugeza muri 2024. Yari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda,
ukaba yarayoboye urutonde rw'abahanzi bakunzwe kuri YouTube mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Medi cyangwa se Ngabo Medarjo Bat, uzwi ku izina rya Medi. Yavukiye Bujumbura mu Burundi mu 1989 ariko akurira mu Rwanda. Yatangiye umuziki mu 2008 ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Amayobera, yamuhesheje kumenyekana mu gihugu mu mwaka wa 2010. Yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza umuziki we. Mu mwaka wa 2017 Medi yasohoye indirimbo iba hiti, ndakeka urayizi, ni Slowly. Yamenyekanye cyane mu karere no ku rwego mpuzamahanga, ikaba yararebwe inshuro zirenga miliyoni 60 kuri YouTube. Indirimbo ze nka Ntawamusimbura, At Top, Carolina zakomeje gukundwa kugeza mu 2023. Yari afite abamukurikira barenga miliyoni 1,019 kuri YouTube, bikamugira umuhanzi wa mbere mu Rwanda ufite abamukurikira benshi ku rubuga rwa YouTube. Uribaza ngo ku mwanya wa mbere ninde? Mbere yuko tukubwira uri ku mwanya wa mbere, reba neza ko wakoze kuri iryo jambo ry'umutuku kujyana icyo subscribe. Ndakubwiza ukuri, gukanda subscribe, like, share na comment ntago byarenza amasegonda 3. 1 2 3 wakabaye wakoze subscribe. Nawe ukoze subscribe urakaza neza mu muryango mugari wa Mind Empire. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi Bruce Melody, Itahi Wacu Bruce. Uzwi nka Bruce Melody yavukiye i Kigali mu mwaka wa 1992. Yatangiye umuziki muri 2010 ashyira hanze indirimbo ye ya mbere yise Tubivemo, yamuhesheje kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga rw'umuziki nyarwanda. Mu mwaka wa 2013 yasohoye album ye ya mbere yise Ndumiwe, ikubiyemo indirimbo zakunzwe nka Ndumiwe, Telefone n'izindi. Mu myaka yakurikiyeho Bruce Melody yakomeje gukora ibihangano byakunzwe birimo Ikinya, Katerina, Samoya n'izindi. Yegukanye ibihembo bitandukanye harimo na Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2018. Kugeza muri 2023 yari afite abamukurikira barenga 500,200 kuri YouTube, bikamugira umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda bafite indirimbo zagiye ziba amahit. Hari abantu bakomezaga kugenda bakomparinga na Bruce Melody na The Ben, ariko nkuko twifashishije urubuga rugiye rutandukanye ChatGPT, Google, twasanze Bruce Melody ari hejuru y'umuhanzi The Ben. Bashimiye kuba mwakomeje kudukurikira. Njye mwari muri kumwe hano kuri micro, ni Trash nk'ibisanzwe. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0741940443. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse.